dore amafaranga, dore ibivarisi by'amafaranga ari bongo yahunganaga nabyo, yaragiye ahunga igihugu apakiye ibivarisi byari gutunga bene igihugu, ntiyabitungishije bene igihugu, ahubwo yarabizigamaga yitegura kuzabihungana umunsi azaba yahiritswe ku butegetsi. Bityo rero abategetsi b'abanyafurika ni ukubahombeza Afurika, bagwingiza Afurika, badindiza abanyafurika, bakenesha abanyafurika, bahombya Afurika, bahombya abanyafurika. Afurika iradindira mu iterambere, no mu burezi, no mu buhinzi bworozi, no mu bucuruzi, mu bushakashatsi, mu bumenyi n'ubunararibonye. Bagwingira muri byose, badindira muri byose, babadindiza nkana bajya kubizigama mu mahanga, babitse imitungo ya Afurika mu mahanga, bayivomera mu mahanga. Abanyafurika baragowe hano, abanyafurika ibyabo niho byashiriye. Dore ibivarisi by'amafaranga bamufatanye mpiri, apakiye mu modoka agiye gutoroka igihugu, ahungana amafaranga y'abenegihugu yose, imisoro y'abaturage basoze bibagora yose ngo ayitibikane, yose ayihungane. Bamufashe mpiri rero. Ni muri urwo rwego satelite za ruda ziba zihabereye kuri tere. Dore uko babifundura, dore yari yashizeho n'ingufuri yafungiyemo n'imibare idasanzwe, ariko byose bimubereye impfabusa, byose bamufashe mpiri, nta na kimwe ajyanye, ahubwo barabimufatanye. Ni muri urwo rwego abategetsi ba Afurika bose bahoze bahunga batorokana imitungo ya Afurika. Ubwo na za zahabu muri buzibone zose, muzabona imitungo. Urabona nta myenda yarahunganye, nayo yahunganye n'amadolari y'igihugu yose, imisoro yose y'abaturage yose ayipakiye mu mavarisi. Nguwo uwo ari bongo, nibyo bamufatanye mpiri.